geser rumah itu jeruk ada ayah panen itu geser rumah makin katuran rumah itu bertaruh jadi katuran rumah.
satu keliling. Sekarang itu berpasti atur. Sampun sami waktu sekar sampun. Nih saya makin keluarga lan semeton para pemendak sanewangi kijang. Becikang lingihe duaning hidup takre sampun katuran ngiring kurang keramaning sembah. Becikang lingihe ngiring. Om Swastiastu. Yang saking Kayadadi warga Aryu Wambang Pinatih Dusun Bergong Desa Poh Bergong nguningayang indik rainane mangkin pumpek landep pengerainan titiang dipiring bedarurah kautan titiang ngwentenang upacara saneka pertama punika mecaru abrumbun saneka kaping kalih mekaliyas melantur punika mendak video betara melantur jantos sampai melinggih. Menika dodonan acara titiang sanjang berkemargian indik memargin upacara titiang punika memargi lantur enten-enten kapi ambang asapun api ike kesarengin untuk pemangku titiang digiring kena yadnya titiang. Iya wanta asam punika titiang tenang atur menawi kirang langkung atur titiang menedang ngampurayang atur titiang atur para mesanti.